Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ya kajing ajong kipat ba nongshong snong kasnong kalapangti kabahab ha umroy constituency Ribhoy district. Lala ban weng no hadian bakate kasnong kabam dan jingking menta da ki post nem AA. Hakane ka kenti ka ba menta kalayo ya ka jingking lengba ka we kawa kabadan haswa banrong hapo kate kasnong. Kajing bom dan jingking lengba kate kawa kalawan ra ikajing jenjar khamtam haki polior bakiw ka Bad hakapor badan bapang basitam kabalapan long ya kibriw ban syuba ya kinong pang nasilyang sa silyang. Bad wat kinong repru kimla satia ban kit jingkin hakapor badan kajing heum. Ya ka walk order ban pentre ya katiga jingking lapan banahenen kasngi ka arpulai tarik banay nailar arhajar arpuar da uba George Bileng do ubade UMLA kathan. Bad kador kabalamang bansna ya katiga jingking kalong arpulai lak enripun hajar hinyaw spa tingka. Kabadai kajian trailang hapreng ke MGNR EGA bat ka scheme MLA. Lengba katay kajing wanra ya katay ka scheme ki pat ba nong shong snong jong katay ka snong kilayo jing mentoy lang bansnahi ya katay ka jingking. Si, mo talaga sa kilang jong borok kipay ba nong shong snong apo snong kalapang ti jing don jong borok kilong kumi kilong kupa jing sandan lang bat kajing kutukundo sa kadang jong video baka blog berkuwe kadang jong ako mamali jong umroy constituency. Ang baga ni scheme kabangin ay kani ka motorable bridge with check dam ko kalapang TVC hakador ka ba arpulay lang ndo hajar news patika ngaiti kung kadak ka siku ka snong ba ka jilam ni ti syakmat ding ikut ni wasnong mo pedang kani gabi secretary kan bang kita pedang sebab banyak tap ti ba Inilah tap siya da kacing semua komen ke bakraw lang ba kacing trelang chong video bad MLA rengkat bad ngiru kum kinong yalam chong GWC bad klem da klet ru YP ki job card holder baro bala ai kacing ya trelang nakapor syakapor bangila ban pentelon ni ka kam ko sinong po thau ang iba lo maksnong ki sadian masa kendong ha hatu katartan sa kendong halor kajing sa kendong halor kabangin sisnong malbangi bieng kabong long di jabak ne hapa isak ni lawan prisi i emri singi lawan kusnong ki redeksen banong kong ngela ban penpoy ya ki bahalol kabong no ban pin na banta ka ya kusnong tingi long kani kasin ban kong ngela lang ba video lasen ngela para mili ban lang kusnong kajing sa sig piban sisnong kini pibakin men sakilang ya kinsya kumno kajing kajing ya kusnong kajing kecing-cincang. Ngadi presiden tu KBU. Tambangan persenutu adu kata namar ba ni sedang ban pom ya KBU. Dan nimpat nla ban yat cekmat ban terekam. Dengan pat persenutu adu kata. Kat bangin pat pom ya KBU nidang don kumba lai sau teli di SSG. Te ni syai uyok ki jing pensyai na kitu ki legar satu sene ki ong ki don kam ban pom ya ka SSG ban ra ikacing mentoy hasinang thau ban yatrelang te kuntang la kersyang hanrei kan suki ban penyo sibun yaki SSG te kumbala laisnem na kumno menta nilai don yaki SSG tang bang gan san teli SSG sauna san teli SSG tang bang ila sedang ban pom kinya ka WO ndala pom ni WO ro nimpat rekam nimpat iya cekmat nimpat sutu hira halu peta te ngakermen leng ba kacing wan cung isar cung video ban prisai lang ipis pi ki nong sunang nang pindup sutu ya ka kacing mentoy ban ra sunung sa thau ban ni penbe ya kinu ki kam na pentar imlang salang mata mana kapor ka liba ni kasung ngam tip basilyang jo ni kawa ron kasung marhaki tu ki arhajar henda ya sipo habanga nang itay sa kerdem ngayat ang atay sa molusnay ngawan na kerdem ngayat ni kasung so ngam chukun mau pet siya ni kasung mga kadang ta kasung tat anda ha din mga apoy hablok ta kajingwan irang ba kasung jo kala pungti manyatu baya ngiran kam ya ta kajing kieng kabay penya so siya ta kasung kubol ang manira along to siya ya kasta kasung ko jong pi balbalada umdan hi ta kajing kieng na siya apoy haki por lior ang ba nyemi osyo banwan man kiyo ci po blok ru banwan ban report ke ibaro tigane kala pun bunga perkat nga kumnung nyele marba ni sutu ka kata ka boding nyele ani project ka along the way ni project ka bang happen ni sim man bakar arsin
marba nakaliang ka blok ninang ay kaway ka project ka bangin snai kaway ka dam kapan lang kata ka buat ka sos ban pin supply pi umba umdi hai kisnong di jong pi ti hajuk apuaru ya ka perkhat ba kumno inile yam takan ni jingking mawala sotu bahas nong jong pi layo ai jingking munchua kamde ka jingkam de ka kam ka batmai kamde ka jing angnut ka batmai layo ka jingking mutum layo ka jingking munchua raya ta ka jingking tep hangno na hangno kam na korok ti no ni iba hampoi sino dalam hampoi sino teman tak la asik la poi biang hablok ban perkat kumno ngini le wala rangi ai biang ngini ka project ka banta ka punya ai ta jingking kumno ba kan kan long no kata ka sok syo la nang kata ka jingtrei ka baskem ka paling la pendap no basdang halo bukut de hakan ka banta habangi pas kinong trei job card ka song pingi lap ba kidang duna plat kidang nantang kumba pap khondai ngut kinong trei job card nyop khondai ngut dan nyop khondai ngut masna ka di jingkieng kamandis teng to ka 10% ka bangi penmang le MG kamkot dia kalau bu biasa kata ka udak jingkieng la akhir bi rawas nong ta sa uta ka di jingkieng ba nomor ba nangi khanya ka material pinam laon penmi ni khanya kamandis umlan penmi de hang ne so ban ai khuble ya MLA jong ni iba nakaliang ka jingkia so jingbat bi rawas nong ikloi ban irap ban ai borba biasa kandiat bin kersian ya ka bai material Dede hakta kan kom sa PCI ba video dan hang kapor ban MLA. De bilin boro na pipilingo balay yawan. Kade ta ka daw ba nakaliang kan ka jingki ka pagin ay manta hang te hapo wa ante hapo senang put jong kan ka kalamuti. Ano mala ta ng MG mante ka. Umla ta ng nakaliang MG man pendep eka. Tingdan kam man yanuri man kersan. But sunat ba nakaliang no asnong ipan ka jirap no MLA ulong bukloy ban ay ya kata ka jirap. Tadi kalau kayak ka jing telang lawan ang no. Ni kalau kayak ka ba ka jing sedang hakasnong mo jong pi mani kata ka jing telang.